Khalei drone assault all Naga Students Association Manipur na condemn Sahira Indian Armed Force li kui mangshik marakachi ngawaw haira Manipur tengi ka gaza tingatum lang haira Ukhrul district positive thumrada phanga ka haira Hallo Tangkhul Express Pvt about Ringyaophi Mahak Ningshen in a bamidali Bao bing may saina nganang rumsa. Achon direct magutang East Konyak region Khalei village li drone assault in a gati. Satat kahai or shortly all Naga Students Association Manipur ansam na makamyang about haira. Mawan saka haiji Khalei Students Union with Joint Secretary Zingum Mugadashini Kambei Wangsa Gala Khalei Mission School li Grade 1 Ligaga Zingum Jishat now Bipot Wang Sunada Hanga. Otsakji International Human Rights li matung magan gahai kala justice in a civility li matay kami otsak na jihaira. Naka nauping witung li drone combat illegal shikajin maramli ansam na Indian Armed Force li kangahan sahira. Goal sponsored Indian Armed Machineries na ajugum naka kali drone strike kanishita sahira kajila ansam na hanga. Jigatha Maka kashung otsakchi crime against humanity na gaji hangda. Jigatha mapyaw mikapai kashong karang otsakchi ansam na condemn saya jihaira. Kayon makalay na ka mirin kani kuitui mikahai kala kayon makalay li. Sa kazi otshot gatay taraka shok kahai ji tay da kasa nagarujum nao pingwitung li undeclared right kasana kala chi saklak ina ngadan kui kahai Indo Naga peace process di kangasung otsak nagaji association jinahang. Jigatha reosak zagashi shokta khalei atam hitharan naka nauping saikorunga sharda kokha sada mikhavai ansam na kasathaira. Ansam na United Nations Organization UNO International Human Rights Organization kala international communities li ngagawda Zakashiya Ayin Armed Force Special Power Act 1958 jitang sa kawai paikar kakui katong haira. Kajot kajang pungda khalei mi pingwi mirin kala ningrin sa shimit mi kawai Indian shokarna afspa ji kudlai sada shijin dalai gajila association jinahanga. Naga Students Federation wi tudagli katomda ansam nala Indian Armed Force li kui mang shik mara kaji hanglu shithaira. Manipur li ajigum tengi kagaza mi tingatum lang haira. 2025 tharawi in haupokta aya tarik magadam mati ena dangda welungli state li dengue positive tingatum shaka apa trada mati sampangan. Mashinghi Director Health Service li State Malaria Officer na kamyati shuda kahangna. Ajahon tarik magadak kani na magadak katumwelungli taika kui aya report kamyati shuda Ukhrul District li dengue des mi kani kasali aka positive sasai. Imphal West li 116 test kasali 58 positive shoka. Ajugum dengue gagaza. Imphal West li chumay kaptale. Kum hili dengue ena kati Bishnupur li aka shokhaira. Saikorung rumlaga 2025 li Ukhrul District li dengue positive thumrada phanga thekhui kala kamjong li thrada khani positive thekhui hairada report china hanga. Imphal West li dengue positive 2186 kashunga. Imphal East li 556 kada khani china jungmai thui kachili zanga. Rakhara MY Bharat Sardar Vallabhbhai Patel 150 years Unity March Wimaram Hangjithaida Ukhrul District Headquarters li aya press gazip pamhaira. Gazip ji Iron Man of India Sardar Vallabhbhai Patel we shaka hangpangat kakashung kaphara anniversary li ngasunda khui ka ang ranange maram hangkajithaina. Press gazip ji maleilak eina Sardar Patel na kashur kokha kasa khamashung khangarong your semgaka with values ngayaw mikhavai kala unity march jili khanui thot mathalak eina shurukhui khawai kagathong kasana makhok mena kahang march china national integration we simple ngasada khanui thot katan nauping kala rujum nauping li ek bharat kacha kokha kasa ngalei mathamai thui gaji semga khawai we ningrin ningchukli commitment khami reaffirm sanga sakra gaji hanga
MY Bharat we official ping youth volunteers pingling soda ang ranangi we event road atam kala jihanda khalei maram hang jithaya kokha gasawi march mapung phangsa khawai worship youth clubs community organization pinglila ngakaw haira ang ranangi chiri kokha gasawi twing sheet cultural performances kala Sardar Badal na India with princely state pingli kokha sangasakta Kamalinga independent nation assembly otingrut khui khami maram yarili thengasak khawai awareness chanbao mirada hang Rakhara Tarik Magada Jikko Thang Tahamzam Sanapati District Headquarters Li GPRN Atokilon Sir Tej Muiwa Ungida Khalei wuivang Jithang Ngalang Ngarang Khawai Majang Da Khawai UNC na Jenna Ngawaw Haira Idumwinga Shan Shar Pahor Shurda Manipurli Khalei Naga Naupingna Karinga Legend Tej Muiwali Khayagashi Kami Historic Civil Reception Tahamzam Sanabadili Kwigagi de Khalei wuivang Tarik Magada Jiko Thangji Ngalang Ngarang Khawai Hanghaira Jenna Kangavaw Juwati Shurda Worshim Kala Tukan Saikoro Khayagashi na Shungsera Leisak Odingurut Makwimara Historic Atamji Mayon Khawai Yari Kazip Kala Angran Angili Shuru Kwiserlu Kokha Yanka Kasali Kadomlu Gaji UNC na Hanghaira Jenna Hina Kokha Yanka Kasa Nagawi unique history na position li panda self-determination wuivang commitment kamiwi amaha nasaranuda UNC na hanga saikorana kokha sada hotnara eina naga naubing wuivang jingri kahai lekhaya kala manga khawa khwiraranuda UNC president Angel Lorhonak bishoka The Menglong District Shong Operation Zabavana wea jingli Assam Rifles na Katang Pam Kala Kaidyang Kungli Medical Camp Rungmi Hair Kapung Shong Katata Vali Khalei Mipingli Kana Healthcare Services Vashung Mikhavai Kasana Dahanga Official Nakahang Medical Facilities Khalei na Rung Kamijili Ramnau Ping Nau Shinau San Zangda Mi Shasha Langdana Zangkuya Medical Team Jina General Health Checkup Sami Kala Khalei na Ari Yaumia Kem Chili Kankana Treatment Sami Kapai Sami Kala Chili Masami Kapai Pingli Referrals Mihaira da IT Pauli Sampang All Manipur Working Journalists Union AMWJU na Ningol Chakaupa Mayonda Manipur Press Club Li Shinau Baume Pingwivang Special Angranange Kwikami Haira Stately Khalei Shinau Journalist Pingli Kayakashi Pongshokta Ngashanwi Khalum Aiding a soda Media Fraternity Li Shinau na Oding Root Kakwili Majut Kami Kayakashi Atam Mayon Haira AMWJU Pungvul Pingna Angrana Ngeji Baume Ningol Kachi Tuiguya Zingli Kwigada Shinau Baume Pingli Goodwill Gala Legashi Pongshok Haira Ngashan Sari Eina Vang Rokta Jili Gazang Bing Ngator Pazat Ngaruma AMWJU President Asem Bhakta na Ningol Chakaupa Wikakhalat Maram Hanga Panithi Kokha Kasawi Bond Kwiralu Shit Gaji Gala Shinau San We Alungli Appreciation Kamiatam na Atam Hi Kamashung Kangarongli Kashur Shinau Baume Pingli Ningashi Kamiatam la Ngasaya da Hang Sangam Angranangi Jili Manipur Directorate of Handlooms and Textile Negadomida Kamahai Kayang Lucky Drola Kwikaya Shogarna Health Scheme Mulupa Makami wuivang Manipurli Khalei Amei Kagaza Kidney Patients Shasha Ning Khariklak Haira Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana BMJY Kala Chief Minister Health for All CMHT Scheme Wazingli Shogarna Fund Miran Kasangka Pan Kahai wuivang Private Arishang Bingna Lopa Kuipok Haura Gaji Lei Haira Gaji ID Pau Sampanga Mavakapei November Tarukwi Eina Amei Kagaza Kangaha Dialysis Session to Aman Patient Pingwina Direct Kuipok Haura Chihaira He treatment Mating Karer Kacham Nautara Wuivang Ning Gajot Ngasahira Health schemes Kani Akana Center Akana State Na Kamiji Kacham Nau Pingla Kankana Medical Care Sampang Ranuda Hau Pok Kamina Ka doing a shit Mihailaka Kajangali Otsak Aina Magasa
hina yaruli sajadale private arishang bingna kahang sarkar Nathumli miran kachang tara khawi bending dues mamilak to the arishang bingjina khalemaina mikasa dialysis service chi ngasam sahaugi kachina arishang bao tishurda dialysis session akali tiamoi thuida luba 2500 taya ji kai khali kagazawi condition athishurda chungmei kadaleya kagazanau akha hapta khali session khani ena hapokta madi ena tangda dargar sai jawi aman tingi kachi shimkhur traka marar thua rakra damwi khangaha kathata zatwani khala mapha khuila khale ngajaili wangkwe assembly constituency govindagram huimi thongbram roman kaho amake kagaza ngada khale mi akazanga ala regular dialysis sadale jaradada ana paume binglik kakhanang pongshoka shorgaring John Kamiji mazangaka ava dialysis madingrar marada awi mirin zimiksho shansang gahai thada ji khamachukli mapiwarar managaji ning kakharik pongshoka Roman we angaret hi stately amake ngada khle shashawi ninga jot ngarai chai yang sangran pingna atam jangmi kahai kala administrative maka kashung wuivang tara khawi mirin pangapadale All Manipur Dialysis Patient Association na sarkarling akauta pandakre PMJY kala CMHT fundji thakta arishang bingli mikhavai pohaira atam jangmeng sakhaya kha makham khui kapai kathi shokra da hangmathin haira Manipur we healthcare system li shitsang kapai khawat angret Rashok Luida authorities na atam jangmei patients bingwi khangahali sajhe meitale Pauhi ID Newsly Sampanga Manipur apam datai security force na search operation kala area domination zata brown sugar phungjat kasami akhli tukhui haira Manipur police control room na pemthang pau mikashok athishurda tarik magada khani thang Muhammad Bogimayum Amei Singum 54 Pau Pitek Maning Laikai Wangkoi subdivision Imphal West district with Mili Tukhui Haira Ali Mau police station Wazingli Snabadi district Madrid Park NH2 li Tukakwina Sob case Chugoli brown sugar 119 grams zangda mobile phone aka Aadhaar card SBI debit card kala Adidas Khau aka wi ina Khwimi Haira Tarik magada katum thangwi operation li security force na Zingum 51 Muhammad Iboyai kaho Borang Yangbi Mayai Lekai Poirang subdivision Bishnupur district li Tengnopal police station mangali tukhuya awi eina WY tablets kilogram akha shikha two-wheelers eina registration card mobile phone kala Aadhaar card khwimi haira tight security Ngaranda NH37 Shong Kankhana Wodjur Kapungari 119 Khawung Khawa Yangsang Mia Kachila Hangan Sensitive Kasabamli Kari Kazadli Mahap Khawai convoys kala security measures deploy Saya Kachila Hangsangan Kapung Tambak Abang Datatali 114 checkpoints Haidele the Hangan Social media li Jan Karopli Mashitsang Papa Kawai Hangda Kika Ngatingkui Kangai Leaka Central Control Room Helpline number 9233522822 li Sava Kawai Hanga Makamashung Janbao Sangaka La Ngayao Kamili Kasaka Legal Action Kwira Kachi Hangmatin Haira Ngabon Tui Gahai Kudlai Khalei Nganai Mai Tui Kaji Police Station Maningaka Security Force li Thakta Misang Khawaila Hangsanga Ladluida Ajawi Kamataya Pauping Kamoi drone assault li All Naga Students Association Manipur na condemn Sahira Indian Armed Force li Kui Mangshik Marakachi Ngavaw Haira Manipur Tengi Gagaza Tingatum Lang Haira Ukrul district with positive Tumrada Panga Kahaira Ajawi Pau healing a jang haira Pau Nathum saikorali Ringyaophi Kalakhamhai Simikshong Saserano